Esselamu alaikum, draga braćo i sestre, dobrodošli u najnoviji izdanje Ramazanskih muhabeta. Ramazan je idealna prilika da se otvore neke lijepe, ali i korisne teme kako za one što žive u duhu Islama i koji se ponašaju u duhu Islama, isto tako i za cjelokupnu društvenu zajednicu. Kako bi mogli razgovarati o nekim kvalitetnim temama, naravno potrebni su nam i najkvalitetniji gosti. Upravo to smo se mi potrudili da obezbijedimo za vas ove godine. Sa nama je jedan od najomiljenijih i najslušanijih bosanskih daija, profesor magistar Elvedin Pesić. Esselamu alaikum. Alaikum selam. Allah vas nagradio. Dobro sam, hvala vam. Neki dan baš tema koju smo neformalno, dakle neslužbeno razgovarali preko telefona i pitao sam vas kako komentarišete to danas da je žena, moj prijatelj često kaže, majka ovako energično, majka je danas izvučena iz kući. Majka je stup porodice, kao majke danas teže ka tome da naprave karijeru, da postanu, razgovarali smo tako direktorice, vi ste na neki način to i opravdali i niste. Spomenuli ste nešto kasirke, nešto, kako možete to objasniti? Pa vidite, tema je teška. Kada vi živite u situaciji gdje je u jednom gradu zagađen zrak, vi kada dođete pričati o čistom zraku, niko se s vama neće složiti. Zato isto i ovu temu sada dirati kod naše populacije, to nije nimalo lijepa tema, ali moramo o njoj govoriti. Žalosno je da, nažalost, vi ste to fino spomenuli, majka je, vjerujte, stup porodici. Otac je taj koji na kraju krajeva obezbjeđuje egzistenciju, ali stup porodici s tog aspekta odgojnog, to je apsolutno majka. Ja mogu razumjeti. Vremena se razlikuju od prijašnjih vremena. Potrebe su veći, u redu. Ali isto tako moramo biti samo otvoreni. Ako hoćemo da rješavamo probleme svoga društva, samo moramo biti otvoreni. Ako ne budemo otvoreni, onda ćemo govor nekoga ko nas savjetuje smatrati zlonamjernim. Koliko danas imamo žena koji su izišle iz kući da rade, a nemaju potrebu da im je u pitanju egzistencija, već jednostavno nešto dodatno. Dobro, kada majka iziđe iz kući, ali nije to jedna majka, to su stotine, to su hiljade, to je većina žena i danas izišlo iz kući. Kada kažemo izašli iz kući, nekad to neko bukvalno shvati ko žena samo mora biti u kući. Ne, mislimo izišla iz kući, ostavila je onu svoju primarnu zadaću, odgoj djeteta. Dobro, izišla je žena iz kući. Ko će nam odgajati generacije? Vjerujte da je došlo do izuzetno velike promjene teza i promjene uloga. Danas očevi čuvaju djecu, majke su izišle da radi. Normalno, Allah nije stvorio čovjeka jednostavno da ima te predispozicije, da toliko pažnje posvećuje djetetu da ga odgaja. Tako da u pogledu ovog pitanja možemo rezimirati sljedeći. Majka ne smije nasjesti na priču da ako ostani u kući i posjeti se svome djetetu, da to nije karijera. Allahom se kunem, za mene je najveća karijera odgojiti svoje dijete. Prvo što je to odgovornost pred Bogom. Imaš to dijete, ti si za njega odgovoran. Nije odgovoran za njega vrtić. Ti si za njega odgovor i bit ćeš pitan na sudnjem danu, a možda ćemo o tome poslije govoriti, o toj odgovornosti, pred Bogom za našu djecu. Ako si već odlučio da imaš dijete, Boga mi onda moraš i paziti na njegov odgoj. A mi veoma lako tu popustimo. Ode majka da radi, ode otac da radi, dijete će malo biti samo kod kuće, malo će biti u vrtiću, roditelji kad dođu sa posla ne mogu mu se posvetiti. Tako da majka mora da zna i da bude duboko uvjerena. Najveći teret i najveća uloga i najveće dobro za društvo koje ona može uraditi jeste odgojiti dijete. Sekundarno to ne izgleda tako veliko, ali vjerujte, mi ćemo tek možda rezultate ovog problema kojeg sad imamo za 20 godina vidjeti. Kada nam dođu generacije koje su odrasle bez roditelja. Mi imamo problem što kasnimo za zapadom. To je bio problem na zapadu i sad je on problem, ali su oni shvatili. Vjerujte, sada čitajte velike evropske analitičare, učenjake, ljude, pa čak i novinare. Sad oni svi ukazuju da su srušili svoje društvo onog momenta kada je žena izišla bespotrebno iz kući, kada je ostavila dijete. Tako da ja bi ovo pitanje rezimirao na sljedeći. Žena, ako ima potrebu, mi imamo određene sektore, imamo određene nauke gdje ne može bez ženi. Moramo imati učiteljicu, moramo imati ginekologa, moramo imati doktoricu, moramo imati jednostavno određeni sektor, ne mogu bez žena.
ali brate, baš ta žena na kasi, to može raditi muškarac, ali ta žena treba da se vrati u porodcu i da odgaja dijete. Pa ondi gdje može da radi muškarac, daj brate njemu posao, a nek žena obnaša onu svoju osnovnu funkciju, to je odgoj djeci. I mislim dok to ne shvatimo i dok se tome ne vratimo, vjerujte da ćemo imati velikih problema, a kažem, najvjerovatnije za nekih 10, 15 do 20 godina, tek ćemo tada vidjeti rezultate. To je Zapad sad shvatio. Oni radi da to riješi, ali mi nažalost sve kasnimo, mi moramo prvo probati, prvo da padnemo, pa ćemo i mi onda za njima lagano početi tražiti neko rješenje. Tako da mislim da se u svemu tome mora tražiti sredina. Moramo postaviti pravila. Najveća uloga majke jeste odgoj djeci. Ako ima potreba da žena da se obrazuje, da se školuje dodatno i da obnaša određene funkcije, svakako da treba, ali da to svodimo na potrebu, u protivnom, vjerujte da ćemo imati sigurno, sad imamo problema, a u budućnosti ćemo imati mnogo više problema i mislim da je to neka sredina i neko balansiranje, znači ovog pitanja, sve mimo toga, ili da kažemo žena ne smije nikako da se školuje, ne smije nikako izići iz kuće, opet je problem, ili da kažemo free, jednostavno nek radi ko šta hoće, opet je problem. Već ako se to, znači da kažemo, ograniči, mislim ako Bog da to može biti neka sredina i da to može biti ako Bog da učinkovito za društvo. Evo definitivno ste u pravu što se tiče dakle Zapada, preuzeli smo od njih dosta loših stvari, pa nadam se da ćemo postepeno preuzimati te dobre, kao što vi kažete, uvijek kasnimo malo za tim. Profesore Peziću, da li postoji situacija u kojoj dijete smije i može odbiti poslušnost svog roditelja? Vidite, pitanje su poprilično, treba o svemu govoriti. Ja sam inače čovjek, možda vi koji pratite mene putem društvenih mreža, trudim se zaista da o svemu govorim. I mislim da ne treba da bude nikakva tabu tema. Nekada određene teme su preteške za narod, nekada neke treba malo uprostiti, ali generalno treba govoriti o tome. Mi smo rekli da s jedne strane imamo obavezu roditelja prema djetetu, ali imamo isto tako obavezu djeteta prema roditelju. Islamski učenjaci su spomenuli da dijete u osnovi treba da bude pokorno roditelju u svemu što od njega traži i što je dopušteno. Jedina opcija, jedina mogućnost da dijete bude nepokorno roditelju jeste onog momenta kada od njega traži nešto što je zabranjeno. Sve mimo toga dijete treba da se pokori roditelju, pa čak i ako se ne slagalo u datom momentu. Sada, ostaje taj moment ako se dijete u datom momentu, primjer radi, roditelji insistiraju da dijete upiše određenu školu jer oni žive u svom nekom svijetu iz 70. godina. Ovo je najbolja škola. Dobro, u redu, u osnovi trebalo dijete da se pokori, ali ako dijete kaže nemam afiniteta za to, to je prevaziđena struka, ne vidim sebe u tome, onda dolazi do izražaja taj razgovor, dolazi kompromis, hajde da kažemo na lijep način. Pazite koliko je Islam savršen, koliko je lijep. Allah dželešanu kada govori o roditeljima u Islamu kaže وَإِنْ جَاهَدَاكَ. Ako bi te čak roditelji pozivali da budeš nevjernik, da uradiš nevjerstvo, znači najveći grijeh, kaže Allah dželešanu, nemoj im se pokoriti. Dobro, šta kaže nakon toga? وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ali i dalje se prema njima lijepo obhodi. Znači to što se ja u datom momentu ne pokorim roditeljima, nikako ne znači idemo dalje, prokopavamo jaz, još dublji. Ne. Izvinite, tu vam stvarno ne mogu, nije dobro, ali i dalje ostaje dobročinstvo, respekt, poštovanje, uvažavanje. Pa čak u Islamu, znači da imamo dijete, njegovi roditelji nemuslimani. Obaveza prema roditeljima ostaje, dobročinstvo, pažnja, znači izdržavanje, ostaje. To što smo se mi razišli da kažemo ja sam shvatio nešto, ti nisi shvatio, ja sam musliman, ti nisi musliman, ne, to u redu, to je tvoj odabir, ti da budeš musliman, ali tebi ostaje da je to tvoj babo. Ne možeš kazati da ono kaj naš narod odrekao se djeteta ili dijete se odreklo roditelja. Da je najveći kriminalac, da je najveći ne znam nija šta, ne možeš ga se odreći. To je tvoj babo. On je bio razlogom tvog biološkog postanka. Tako da pogledajte koliko je Islam savršen. Znači, bez obzira moramo paziti na prava roditelja. Tako da se vratimo na vaš odgovor, osnova je da dijete treba da pazi na prava roditelja, da ih posluša u svemu što može, osim ako bi tražili zaista od njega nešto što je neispravno. Šta je neispravno? Da kaže roditelj, idi sine, donesi mi litar alkohola. Ili idi, šta ja znam, uplatili mi kladionicu.
u redu, to te ne mogu poslušati, ali i to što ne mogu neće biti sa galamom, neće biti, hajde da kažemo, arogantno, na lijep način. Izvini babo, stvarno, znaš da te u svemu slušam, Allah te nagradio, prvo što to je zabranjeno i tebi i meni, ali ne mogu te u tome poslušati, molim te, razumi me. Znači na najblažiji mogući način da dijete pristupi svome roditelju, da mu pojasni lagano da to što od njega traži ne može mu se pokoriti i da je jedini razlog zabrano. U protivnom, šta god da od mene tražiš, evo ja sam tu, ali ovo te samo ne mogu poslušati radi Boga, radi vjeri. U osnovi tu i tebi šteti. Ne bi niti to trebao da radiš. Ali evo, ako ti to radiš, minimalno nemoj mene u to petljati. Tako da, od velikih prava u islamu roditelja jeste činjenica da se dijete treba pokoriti svome roditelju u svemu što je dopušteno. Sve što je halal, svakako u datom momentu mogu roditelji tražiti od svoga djeteta nešto što je halal, što dijete može možda ispuniti, ali bi imao veliki problema. Vi znate kako kod nas nekada roditelji se veoma često, starije te generacije, miješaju se djeci koga će oženiti. Da. Jel' tako? On ima svoju neku percepciju kako bi on sebi mladu htio. Pazite, nije savršen, on hoće neku mladu koja bi radila, koja bi rintala. Prošla su ta vremena da se mlada gleda kroz tu prizmu. Džaba i moramo to prihvatiti. Dijete živi jedan novi svijet, jednostavno, hajde da kažemo, i onda nemoj tu, što će ti ova, trebaš ovu. Mislim da tu treba biti od strane roditelja razumijevanja. Jednostavno došla su nova vremena, nove generacije, novi izazovi. Sve dok ta neka buduća mlada, primjer radi, ovo govorimo konkretno mladi, a ima dosta drugih primjera, i škola je isti problem i tako dalje. Sve dok je ona u nekom, hajde da kažemo, u redu, ako se tvom djetetu sviđa, nema neki veliki opaski, nije nemoralna ili ne znam, nije nešto, pa dobro sine, ti ćeš sa njom živjeti, mi možemo sa njom kako god. Ne ženi se dijete roditelju, ženi se sebi, a roditelj tu svakako, hajde da kažemo, da pohizmeti dijete svojim roditeljima. Tako da mislim samo ako bude tolerancija, ako bude respekt, ako bude uvažavanje, ako bude spremnosti na kompromis. Nažalost, mi znamo kako je starije osobe, roditelji, veoma često nisu spremni na kompromis, pogotovo te malo još starije generacije, nisu spremni na kompromis i gledaju stvari ono crno-bijelo. Ako si me poslušao, dobar si, ako me nisi poslušao, izgorio si, bez obzira, možeš me 20 godina slušati, jednom me nisi poslušao i završena stvar. Mislim da se moramo jednostavno učiti da razgovaramo, moramo jednostavno prihvatati da ne može biti sve po našim. Jednostavno, u redu, to je naše dijete, ali on ima svoj život, svoje želje, svoje vidike. Rekao sam za školu. Imate nekad roditelj jednostavno, samo tu školu. Dijete određeno jednostavno ima nekada afiniteta za nešto mu se ne ide, prevaziđeni su određeni zanati i tako dalje. Tako da mora biti samo spremnosti na razgovor, na kompromis, poštovanje, respekt. Uz Allahovu pomoć bit će dobro. Mislim, pogotovo treba spomenuti onaj moment, vi ste ga i pitali, i ako dođe da se dijete neće pokoriti roditeljima, da to mora biti na najblaži način. Sa pojašnjenjem, sa blagošću, sa mudrošću, nikako rezati i nikako grubo ili arogantno, to nikako. Evo, spomenuli ste jednu jako važnu stvar, nisam vas planirao pitati to pitanje, ali jednostavno interesantno. Danas nametnulo se pitanje, dakle, što se tiče zajednica bračnih, mnogo danas, dakle, sinova živi sa svojim roditeljima i sa suprugom. Što samo po sebi se nameće problem, uzak prostor, dođe do tih varnica, ako možemo tako reći, svekrva, snaha, i vrlo često se roditelji upliću, dakle, svoje djeci u brak. Nekada to može završiti fatalno, dakle, do razvoda braka. Kako bi trebali ponašati se sinovi u tim situacijama? Da li stati na stranu svoje žene, novoformirane porodice, ili na stranu svoje majke ili oca koji daju neke sugestije koje se možda njemu ne sviđaju? Pa vidite, to ja ne znam, opet nije to nešto puno poznato u javnosti, ali ja sam jedan dio svog života posvetio poručnom savjetovanju. Znači, dosta puta, znači, bračni drugovi ne zovu, sjednimo, čak sam završavao neke kurseve specijalno za to, tako da o tome doista mogu mnogo govoriti. Definitivno, veliki je problem kada se živi u zajednici, pogotovo kada, znači, imamo roditelje koji zaista, ajde da kažemo, žele da diktiraju i da postavljaju svoje neke parametre od kojih djeca nikako ne smiju stupati. Ovako, reću vam nekoliko stvari. Prva stvar, to pitanje moramo gledati kroz prizmu islama, kroz pravila. Čovjek kada se ženi, njegova žena koju on ženi, ona ima već svoja prava zagarantovana.
Jedno od prava koje njoj Islam daje jeste da ona ima pravo da insistira, da kaže svom mužu, izvini, tvoji roditelji, što bi rekli, evo ovdje, ali poštovat ćemo i sve u redu, ali mi imamo svoju privatnost, to da živimo posebno. Ima, znači, u islamu žena pravo. Tamo kaže čovjek, imam ja kuću veliku, ogromnu, može... U redu. Ja želim da živimo zajedno. Odvojeno. To je njihovo pravo. Znači, zašto ovo govorim? Kad to neko čuje od starijih generacija, ono malo se ljudi, malo... Ne. Moramo stvari biti spremni vratiti na prizmu islama. Znači, pravo ženi koja se udaje za tvoga sina jeste da živi odvojeno. To nikako... Mi gledamo problem stvari crno-bijelo. Ako su otišli, gotovo. Ne. Ostaje dobročinstvo. Dolazimo svaki dan, dovodimo unučadi, ali mi imamo svoju privatnost. To je prva stvar. Druga stvar, veoma bitna stvar, i vi ste je ispomenuli, ako već dođe do tih nekih varnica, vidite, nečija majka, to je svekrva, ona nije autoritet nečijoj ženi. Niti je žena autoritet majci. I ocu isto tako. Šta je tu rješenje? Rješenje je čovjek. Ja sam to govorio kroz svoja neka predavanja, a opet učeći iz knjiga, jedino ko može izbalansirati situaciju je sin. Ne može se sin staviti na stranu, generalno gledajući sad, svakako može se desiti pogriješila majka, budemo na strani ženi, ili pogriješila žena, stanemo na stranu majke. Ali generalno gledajući mi moramo biti na sredini. Svi će i nas kopljima gađati, ali mi smo autoritet majci, da kažemo majka, Allah te nagradio, znaš kako, pretjerala si malo. Ali isto tako da kažemo ženi, ženo, preletila si. Tebe će poslušati i žena, ali poslušat će te i tvoja majka. Ali ako ženi dopustiš da njih dvije, pod navim znacima, vode dijalog koji nije dobar, to jest da se posađaju, to će znači doći do sigurno velikih problema. Tako da čovjek tu mora biti svjestan onog momenta kada se ženim, ja nosim jednu novu odgovornost, a to je balans između moje majke i moga oca i moje supruge. Onog momenta kada se stavi na jednu stranu generalno uvijek, napravit će zulum. Ja znam slučajeva obje strane. Ako se čovjek stavi na stranu majke i oca, ta žena tu bude bukvalno rob. Znači, sve po njoj. Obrnuto, ako se stavi generalno na stranu majke, strane supruge, onda roditelj nice ide, nice obilazi, nice dolazi i tako dalje. Tako da je najbolja situacija, vraćamo se na početak, znači ja lično, u današnje vrijeme, kakva je današnja omladina i kakvi su, hajde da kažemo, okolnosti, ja savjetujem. Ja znam da to možda ovima teži, starijim, pa da ja savjetujem osoba koja se hoće ženiti od prvog dana da se odijeli. Znači, to je moj savjet i na osnovu iskustva, a i na osnovu ovoga što su učenjaci rekli. Znači, ali isto tako, prije nego što dođe do braka, da čovjek sjedne sa roditeljima i kaže, vidite, Allah vas nagradio, vaše pravo ostaje, vi, znači, vama ništa falit neće. Tu sam svaki dan, dolazim, obilazim, pazim, znači sve, ali zasnivam porodicu na drugom mjestu. Znate kako, veoma često poslije dolazi, roditelji se upliču u odluke. Što ste kupili to, što ste ovo, što putujete, što ste... Ja znam toliko tih problema, mogu vam o tome, vjerujte, pričati satima. Čovjek ne smije sa suprugom otići u shopping. Gdje ste išli? Kod koga ste bili? Zašto kasnite? I tako da. Da ne govorim, sutra dolazi djeca. Djed i nana uzmu dijete, nauče ga psovat, nauče ga duha, ti ne smiješ ništa. Ako nešto rekneš, ljute se na te. Kad su blizu. Onako, kada vi dođete u posjetu sa djecom, oni sjedi sat i po dva kod njih, vide i tako dalje. Tako da... Ako se postavimo ovako, kako sam ja spomenuo, znači postigli smo mnogo koristi, znači u jednu ruku niko nam se ne miješa u život, ispunili smo ono što nas Bog duži, obaveze prema svojim roditeljima, dolazimo, sačuvali smo se od tih nekih uplitanja, ali mora biti balans. Čovjek ne smije dozvoliti sebi da zbog porodice zaboravi na roditelje ili zbog roditelja da zaboravi na porodicu. I mislim da je to opet neka sredina. Vidite koliko smo danas pitanja odgovorili, sve nešto šta? Uvijek neka sredina. Kad god odemo u neku krajnost, što bi rekao, pogriješćemo. Tako da ja savjetujem mlađu ovu raju, omladinu, ako već žele stupati u brak, ako im materijalna mogućnost dozvoljava i dopušta, da pokušaju da odmah zasnuju znači zaseban život i posebnu kuću, ali da prije toga razgovaraju sa roditeljem, da im pojasni da to neće biti, naš narod smatra, ukrala ga žena, odvela ga, ona mu šefira i tako dalje, neispravno, da im odmah dadne do znanja, tu sam, dolazim, činim dobročinstvo. Ako dođe do nekih varnici između roditelja i supruge, on staje u sredinu.
on staje u sredinu i on je autoritet. Roditelj će ga poslušati zato što ga voli. Da. A suprot će ga poštovati zato opet što ga voli i što je autoritet. Ako dopusti da oni rješavaju probleme veoma često, onaj ko bude glasniji i ko bude više bezobrazan, on će pobijediti. Apsolutno, mislim, ja otvoreno moram kazati, onaj ko bude više bezobrazan i ko bude glasniji, on će pobijediti. Onaj ko se, što bi rekao, popusti, jest, on će uvijek biti ugnjetavan. On nije tu pametniji. Jest. I tako da u tom momentu ja savjetujem ovo sve što sam spomenuo, da se lijepim razgovorom dogovori i mislim da bi to roditelji trebali da shvataju da vrijeme i prostor u kojem mi živimo, da se ide u tom pravcu. Da sami roditelji djetu kažu, sin, hoćeš se ženiti, vidi, mi bi opet, neka, lijepo sve, ali mi bi najviše volili da vi budete na posebnom mjestu. Vjerujte, to treba da dođe inicijativa od roditelja. Vjerujte, i onda kad to dođe, jednostavno i onda je ajde da kažemo djetetu lakše, dobro, Allah vas nagradio, sve fino, respekt, poštovanje, ali evo mi ćemo tu negdje biti, možda 1,5 km, 2, dolazimo kod vas, pijemo kafu, pazimo se, obilazimo se, ali jednostavno zbog mnogih neki, vjerujte, koristi, ja to savjetujem, svakako postoje izuzeci uvijek. Može se desiti roditelji nepokretni, može se desiti, ima čovjek kuću od 3 sprata, imaju zasebni ulazi, znači, ili supruga kaže, meni ne smeta, znam tvoje roditelje, pazimo se, znači imaju izuzeci. Mi govorimo o nekim velikim pravilima, a o izuzecima ne govorimo. Može se desiti zaista da čovjek živi sa roditeljima u istoj kući, ili na spratu, ili supruga se slaže s njima. To su neke, hajde da kažemo, vanredne situacije koje iziskuju i drugačije ponašanje. Ako su roditelji nepokretni, svakako da je najprioritetnije da budemo u svoje roditelje. Ako možemo biti negdje na spratu, smo blizu da i obilazimo, ali govorimo o nekoj situaciji, roditelji živi, zdravi, hajde da kažemo, pokretni, sin hoće da se ženi, u toj situaciji, znači ja definitivno preporučujem da dijete, znači, stanuje sa svojom suprugom u odvojenim prostorijama. Profesor Pezić, ono što je jako zanimljivo i htio bih vas pitati, dosta djece nastoji steći, dakle, tu naklonost svojih roditelja, zadovoljstvo s njima. Nekad je to vrlo teško, nekad dijete misli da radi sve što je moguće, a roditelj i dalje nije zadovoljan s njim. Steći zadovoljstvo roditelja, kažu na neki način, jeste steći zadovoljstvo dragog Allaha Đelešanohu. Kako nastupiti, kako se postaviti u toj situaciji kada činite sve što je moguće da udovoljite vašim roditeljima, oni ipak i dalje nisu s vama zadovoljni? Pa vidite, prva stvar, vaša konstatacija je tačna i ima podlogu u hadisu Božijeg poslanika alejhi selam koji kaže Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. Allahova srdžba je u srdžbi roditelja. Sad, treba ovaj hadis ispravno razumjeti. Možemo se tamo vratiti na ono pitanje kad smo govorili da roditelj nešto traži od djeteta što je zabranjeno. Ali generalno, znači, ovo treba djetetu da bude, što bi rekao, jedan veliki životni moto. A to je, ja tražim zadovoljstvo svoga gospodara, jer svi mi na kraju krajeva kroz razne svoje postupke šta želimo? Želimo da gospodar bude sa nama zadovoljan. Jedna od najvećih vrata, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, u džennet, najbolja vrata džennetska su roditelji. Najlakše, čak je došlo u hadisima da Allahov poslanik kaže neka je daleko od Allahove milosti ko nije zaslužio Allahovu rahmet i znači oprost dok su mu živi roditelji. Pa je znači postizanje Allahovog zadovoljstva preko roditelja jedna od najlakših metoda. Tako da dijete treba da odraste i da kaže ovo su moji roditelji, ja želim da postignem zadovoljstvo svoga gospodara služeći njih. To je znači generalno pravilo. Sad imamo taj problem i vjerujte da je on evidentan i vi ste ga sigurno spomenuli zato što osjetite da to postoji u našem društvu i ja to i tekako znam, pogotovo kad su u pitanju te neke, moramo reći, starije generacije koji su dobro ogrizle u komunizmu. Ovo moramo džaba je spomenuti, ali ljudi kojima je skoro pa nemoguća misija udovoljiti. Šta tu onda ostaje? Imamo dva principa. Imamo princip da Allah dželešanu kaže la yukellifullahu nefsen illa wusaha. Allah ne duži insana preko njegove mogućnosti. I druga stvar, daj sve što možeš od sebe. Moje da ja radim ono sve što mogu. Mimo toga mene gospodar ne duži. Pa nismo zadovoljni s tobom. Ljudi, ja ne mogu više. Šta ću? Je li rješenje da uzmem špagme, uzbila se, obisim? Radim, dolazim, pazim, pitam, poštujem, ne galamim, znači učtiv sam. To je ono što mogu. Popravljam se, trudim se, preispitujem se, analiziram svoje stanje, ali vjerujte, meni dođu ljudi, kaže vjeruj, profesore, šejh, nemoguća misija. Znači,
kad bi ti on rekao crno, ti reci crno, kaj nije crno, sad je bijelo. Samo nemoguće mu je udovoljiti. Znači, tako da u datom momentu, kada insan dođe do tog momenta, treba da bude svjestan da jednostavno to je priroda insana, nemoguće mu je udovoljiti, ali neću reći sad, ako ne mogu mu udovoljiti, neću nikako ni pokušati. Ne, tvoje da pokušaš, tvoje da doviš Allahu dželešanu da ga, hajde da kažemo, da mu njegovo srce malo opusti, da ga otvori, da ga omekša i da si svjestan da jednostavno Allah te ne duži preko tvojih mogućnosti. Zašto ovo govorim? Slično je pitanje kada vam neko dođe i kaže roditelji me proklinju. Vjerujte da ima takvih slučajeva. I meni dođu ljudi kaže, pa bojim se, vamo hadisi, Božji poslanik kaže, dova roditelja protiv djeteta se prima. Strah me. Ali jednostavno kaže, nisam ništa ja dao povoda. Jel se ja mogu bojati te boje? Ja kažem, vidi, tvoje da se ti bojiš Boga, da ne daješ povoda. U smislu ti budi prema njima dobar, budi milosti, budi pametan, budi darežljiv. Nakon toga, ako on protiv tebe dovi neopravdano, nemoj se bojati te dovi. Čak šta viši, treba se bojati dovi onaj koji upućuje. Ko što je došlo u vjerodostojnim hadisima, kada insan nekoga proklinje ko ne zaslužuje, to prokletstvo ode na nebo. Bumerang. Nađe zatvorene nebeska vrata jer jednostavno to se ne prima, zulum, vraća se na onoga koji je tu kazao. Tako da insan u tom momentu ista je tema. Znači ti poduzmi sve što možeš, boj se Allaha, znači budi svjestan da jednostavno nisi mogao ništa više, nakon toga jednostavno stvari pusti, neka idu svojim tokom i vjerujte nekad u datom momentu, hajde da kažemo, tu Arapi kažu malo teđahul ili tegaful, da čovjek jednostavno malo neke stvari ignoriši, jednostavno šta ću, ako se ti opteretiš time, pa nisu zadovoljni, pa vidi ovo, pa jednostavno to će te sputavati i iritirati, možda ćeš i posustati. Ne. A jednostavno malo ono što bi rekao kuliraj, ali ostani, budi dobar, pažljiv, Allah te ne duži preko tvojih mogućnosti. Evo, polako se bližimo kraju i za vas sam ostavio još 2 pitanja. Jedno od vaših predavanja koje ste imali kod nas u Gradarstvu, koje mi je ostalo onako urezano u pamćenje, pomalo me i nasmijalo, ali je bilo jako lijepo i edukativno. Spomenuli ste društvene mreže i rekli ste između ostalog, nemojte provoditi sate i sate na Facebooku, na Instagramu, vaši roditelji su vaša ulaznica u vrata dženeta. Dakle, poklonite tu pažnju jer vaši roditelji neće biti tu zauvijek. Dobro se sjećam te rečenice. Da, oni neće biti zauvijek. To trebamo iskoristiti. Pa vjerujte, evo, mi se trenutno i nalazimo u mjesecu Ramazanu i mislim da se može napraviti jedna velika poveznica između Ramazana i teme koju vi spominjete. U kojem kontekstu? Ramazan bi trebao da bude jedna prilika, hajde da kažemo, poročnog okupljanja. Evo, svi smo hvala Allahu, naš narod zaista u velikoj mjeri posti. Pa dobro, evo, postimo, pa zajedno sjedimo, zajedno iftarimo, zajedno se družimo. Je li problem da nakon iftara roditelji odnu sjednu, a djeca će skloniti sofru, pripremiti im kahvu, da jednostavno, da ovaj Ramazan, da iskoristimo da to bude neko, hajde da kažemo, jačanje vezi sa našim roditeljima. Nažalost, opet, stvarnost je jedno. Stvarnost je da djeca mnogo vremena provode na društvenim mrežama. Druga stvar, stvarnost je ono što smo spomenuli na početku emisije, da su djeca poprilično nezahvalna svojim roditeljima. To je stvarnost, moramo to shvatiti, tako da u tom kontekstu treba pokušati tu našu djecu osvijestiti. Treba ih pokušati podsticati, to su vaši roditelji, vjerujte, vjerujem, ne znam da li ste vi time iskušani ili niste, ali meni prije 2 godine umrla majka, otac je umro 84. nekad baš davno. Nažalost, jesam. Insan onu informaciju kad dobije da je roditelj preselio ili ako je već tu bio, šta mu bude jednostavno, prvo što mi je palo na pamet, gotovo. Znači, što si izmetio si. Što si činio dobročinstva, ako si zaradio dosad džennet, zaradio si. Što se tiče ovih vrata, ona se danas zatvorila. Tako bi trebao omladinac današnjice da razmišlja, da shvati, to su ti najbliža vrata. Eto i tu. Ne moraš otići, na hadž, ne moraš otići negdje daleko, eto tu su. Malo da se otrgnemo, malo da malo revidiramo to svoje ponašanje. Vjerujte, u datom momentu čak malo je i nekulturno. Sjedite sa roditeljima i djeca su tu negdje za stolom i svi su na internetu, a mama je tu i babo su, malo je tu i nekulturno. Tako da treba se paziti da ne dopuštimo sebi da nas te društvene mreže progutaju. A
kad bi se vratili da vidimo dobro čime su ti zauzeti na tim društvenim mrežama. Da čovjek kaže, i vjerujem da bi roditelji rekli, kaže, babo, trebam neki e-mail poslovno poslati ili trebam nešto pregledati, tiče se mog posla. Svakako bi roditelj, ma de sine, ti to završi, to je najpriči. Ali sjediš, čitaš nečije komentare, nečije objave, pa to tvoji su roditelji mnogo skuplji od toga. Tako da insan zaista treba jednostavno pokušati biti svjestan kolika je to blagodat. Vjerujte, onog momenta kad insan izgubi roditelje, tek tada shvati što nisam više vremena, što nisam više pažnje, što nisam više sadake, što nisam više osmiha, što im nisam više i želja ispunjavao. Generalno, može se desiti, malo prije smo spominjali da su roditelji nekada potiški. Može se desiti. Ali vjerujte, generalno, naš narod je veoma lako pridobiti njegovu simpatiju. Ja sam to nekad čak govorio, vjerujte, evo da radiš negdje u Njemačkoj i nazovi neku pizzeriju i reci da molim vas odneste picu mojim roditeljima na vrata, vjeruj da to ti nikad nećeš zaboraviti. A ta pizza je 5 maraka ili 10 maraka. Znači, pažnju naših roditelja u većini slučajeva nije teško dobiti. Ima oni koji su tersni, Bože moj, nek stoje oni sa strani. Ali generalno, znači, uz malo truda, uz malo, pa da kažeš majci, evo ja ću danas usisati kuću. A to je, znači, neće zaboraviti nikad. Evo ja ću danas oprati suđe. Znači, uz malo pažnje naši roditelji su zadovoljni. Tako da koristimo ovu priliku zaista ramazansku, da obnovimo svoje relacije sa djecom. Svakako ovo je poziv i roditeljima. Oni pogotovo koji tokom godine slabo imaju vremena za djecu, imaju radne obaveze, da iskoristimo ovaj ambijent, da sjedimo, da zajedno iftarimo, da razgovaramo, pa da se našalimo, pa da vjerujte i da napravimo neke programe, evo čak i hvala Bogu, nadamo se da i za nas ovaj period korone, ali vjerujte, ja lično sam sa svojom djecom neke momente doživio u toku korone koji nisam prije doživio. Mi smo evo imali jedan lijep projekat, pošto eto, hvala Bogu, imamo više djeci. Mi smo u noćima Ramazana svako od te veće djeci zadužimo da pripreme jedno izlaganje o određenoj temi. I znači ga klanjamo fino teraviju, sjednemo svi mi članovi kuće, sjednemo i sjedne dijete i izlaži nam jednu temu koja, znači, pričat ćemo danas o vrijednosti udjeljivanja, o stidu, o roditelju, o pokajanju, o Kur'anu, o poslaniku. Odi dijete na internet, nađe neki tekstova, neki lijepi stvari i sjedne izlaži. I onda mi, svi koji smo u žiriju, mi to ocjenjujemo. Od 3 djece koji izlažu, ko bude prvi dobije, 5 maraka nagradu. I onda je to nešto, vjerujte, nekim sam svojim kolegama to spomenuo, to su ljudi, ajde da kažemo, kopirali, to je toliko nešto lijepo, interesantno. Djeca se druže s roditeljima, roditelji se druže sa djecom, ovi slušaju njih, ovi njih ocjenjuju, poslije, ako je određena tema, analiziraju, razmjenjuju mišljenja. Tako da Ramazan bi trebao između ostalog da bude i prilika za druženje, zajednički iftari, pa zajednički sehuri, pa zajedno na teraviju. Jednostavno, Ramazan u osnovi jest uvijek neka milost i rahmet i beričet, dodatno znači da ga uljepšamo svojim odnosima prema roditeljima, odnos roditelja prema djeci. Mislim da bi to sigurno učinilo možda takav neki Ramazan nekim nezaboravnim Ramazanom. Šejh, mislim da ste odgovorili na moje posljednje pitanje koje se nekako logički nametnulo, tako da kažete neku specijalnu poruku za roditelje i djecu. Mislim da ste poprilično kroz cjelokupno izlaganje odgovorili na to da učvršćujemo veze, da gradimo odnose, pogotovo u mjesecu Ramazanu ili tako, da djeca što više poštuju roditelji. Pa spomenuo bi jednu stvar koju imao sam i negdje u glavi da je spominam, ali eto, prošla je ne spomenuta, to je kada je u pitanju ta relacija roditelj-dijete. Mislim da roditelji tu moraju paziti na određene stvari, odnosno metode ophođenja prema djeci. Po meni je najbitnija stvar, a danas pogotovo, da roditelji trebaju biti uzor djeci. Vjerujte, nelogično je, a mi znamo da je tako, da roditelj kaže djetetu, nemoj da bi te vidio da pušiš, a kutija na stolu. Ili, jesi li klanjao? Ja ne klanjam. Što ti mali ne postiš, a ti ne postiš? I mnoge druge stvari. Nemoj sine da ikad u životu lažiš. I onda zoveš na telefon, evo me ja na putu, a ti sjediš u kući. Dijete vidi da ti lažiš. I mislim da roditelj, kada je u pitanju odgoj djeteta, jer smo govorili o odgoju djeci i da je to jedno njihovo najveće pravo, mislim da roditelj veoma teško može očekivati uspjeh u pogledu odgoja svoga djeteta ako on prvi, kao najbolji učitelj, prvi učitelj djetetu je njegova majka i njegov otac.
Zato i ovo stanje koje sada vidimo u datom momentu na ulici nije ništa nego jedna refleksija onoga što smo mi vidjeli u svojim porodicama. Tako da roditelj treba da poduzme sve od sebe. Može se desiti da on bude zaista savršen, dijete nije uzor to, ali da mi poduzmemo šta možemo. I ovo je moj poziv zaista svim roditeljima. I naša djeca, pogotovo kada su malena, ona su poput spužvi. Sjećate se, vjerujem, svi mi toga se sjećamo, kad je dijete malehno, babo stane klanjati i ono stane pored njega, pa nako padne, pa uzme tespih tamo, ali vidjelo je babo klanja, idem ja klanjati. Djevojčica vidi mamu da klanja ili ide na teraviju, daj i meni neku šamiju, hoću ja da budem ko mama. I zašto? Zato što dijete poput spužvi upija. Pa je veoma bitno da čovjek pazi na svoje ponašanje pred djecom. Da im on trudi se da bude uzor. Tek tada možete očekivati od svoje djeci da kad ih savjetujete, kažeš sine ovo nije dobro, da te posluša. Ali on da vidi, jednostavno to je kontradiktorno. Može dijete i poslušati, ali u osnovi on sam sebi kaže pa da je to bilo korisno, pa valjda bi takav bio babo. Tako da ovo je moj poziv roditeljima kada je u pitanju odgoj djeci. Jedna veoma bitna stvar je da pazimo kako ćemo mi našoj djeci prikazati život u praktičnom životu. Od odgovornosti, od moralnosti, od raznih tih stvari, generalno to da kažemo da im budemo uzor kako čovjek može biti i moralan, i čestit, i pravedan, i bogobojazan, i vjernik, i tako dalje. Ali da djeca kroz nas, gledaju, da vide u nama jednostavno, da vide da smo mi njihov uzor i ono što im govorimo, da mi to praktikujemo. Profesore Pezić, meni preostaje još samo da vam se zahvalim na ovom ukazanom vremenu, da se zahvalimo još jednom osoblju hotela Malak koji nam je ustupilo ove prostorije da snimimo ovu predivnu emisiju. I što da kažemo za kraj, možda još jednom da vas očekujemo u Gredarstvu, da ćete počastiti ne samo našu omladinu, nego i naše sugrađane sa još nekim lijepim vašim predavanjima. Ja se opet isto na kraju emisije vama zahvaljujem zaista na ukazanom povjerenju. Gradačac doista volim, svidio mi se onako geografski, svidio mi se narod dole, imam dole i prijatelja i poznanika dosta, tako da ako Bog da prva neka, da kažemo, javna okupljanja, inšala nadamo se da će biti baš kod vas. Allah vas nagradio i hvala vam puno. Magistar profesor Elvedin Pezić. Nadam se da će njegove riječi pronaći put do vašeg srca, pogotovo u mjesecu Ramazanu. Naravno, pozivamo djecu da poštuju roditelje i da se učvrste ako Bog da te veze. Još jednom iskreni selami iz Sarajeva.